Ngarang ahing Tronglaobi da bom kapsenduna angang machin mokpa ani minungshi leitana hatkhiba amade makoi ani gi mamabuna tamthina sokhankhibagi thawong adu NIA da sinaragani ngasigi numitta January basing phanaba akanba mawongda operation chathanaba instruction pikre haina Chief Minister Yumnam Khemchand na phongdokre ngasi ahing Tronglaobi awang lekai da thokhiba thodok aduga mari leinana Home Minister Govindas Konthaujam amade lengak asida yawriba MLA sing yauna ngasi Chief Minister Bangloda paugi mifam ama pangthokre Paugi mifam aduda Chief Minister Yumnam Khemchand hai ngasi ahing Tronglaobi da bom kapsinduna angang machin mokpa ani hatkhiba amade makhoi anigi mamabuna tamthina sokhankhibagi thodok adu thamoi sokna nungaite thodok asi lamdam asida tangdu leitaba leihanningdaba kangbu kharana chathaba oigani haujik phawbagi oina thodok asi kanana chathakibano haiba adu khangba ngamdri hiram asigi matangda ngasi awang bathaki security mifam pangthoktuna thodok asida January basing ngasi makphanaba instruction pikre miyamna pukning phathabiyu haina mahangna makhata khi ngarang noalam daida thokibo thodok tu adumatik thamoi sokna noaite ngasai sasarui edi pikrabanga ngani du di leigidabagi mawdu ubu matamda thamoi sokna noaite leloina koi hala matungda koi NDA gi seminary ba honorable mayamga honorable home minister yobiraga koi punna koi asi wari amata lausi haidana yanan bada KSC NI eda sinaba haidana koi wari blogdere loinana edi thoi ba thodoksi ekoi gi kitang peaceful atmosphere ma laksida shanti thuai ba pamba kangu soidana oigani haibagi thajaba lei adubu singnariba potu hujik organization natraga individual singdu masak maming khangribanina madu simang sigi organization sinani haiba nokti masimak haiba ai kitang ngani khanjai loinana hujik security meeting ma tawjagre the Assam Rifle CRPF and state police pullaga madu dasu aikoina sarkar gi taraptagi thamjagi basi adi suma incident se amgona thoktana ba yaragadi thiro ngasimak phabiro haibani yaragadi thiro ngasimak ngamna phabiro adu makoi ju helicopter ga tawni yakona operation chathari haidana thamami aduna masi khwaidagi laibak thiba noaitaba thawdo amane nai bayam thamjagi sarkar popular government ama lakpada protest tawba popular government ama lakpada lakhaningdaba aduga shanti khanjilakpa si amuk thugaining haijaba tare adugumba miyoi khara natraga group ama na dumaina bom kapsin muna Tronglaobi da yam nauriba angang ani aduga mama ama sokpa angang ani di koi leigidra laibak thibadagi masai honorable CM na habi badone honorable CM su mafam di sati ayak pung mahumga ni kuntra manga adwaida ai mafam du yawdabani yengma matamna onthongna shocking oiba adu social media gi through da Manipur da leiriba praja punamangna yenga maduda thamoi sokpa yam nungai daba phawuda khoi su samana na phawle aduna honorable chief minister na sa takpi hibadan nungalamdai dagi honorable chief minister ka phawna jare haraga loktak brigade ki leiriba brigadier da amasung SP Bishnupur aduga leiriba Bishnupur district ki commandos punama akoi jaga du da sang le harga do masagi culprit sing se hidongna ba massive bombing operation ama tawna ba kanna koi hona jabani adugo laibak thibada ga hajaba tare operation gi sangsin bada mi gi miyam si aman bana makoi sangsin bada khitang thengba adugi marak sida khoisauna raba naharol kayama imai ben singa loina kogi genmol da leiriba CRPF KM tamna sangsin ba adu khoi
the live tharakku matamdasu aihak isana haijabani madu ekoi sangumsi operation tawraga ngasagi culprit oiba minungsi yaudraba adugumba miyoi du phana naba ekoi honajari makoi sing asi soidana ngamna naba ekoi dingthi jana operation tawrakanda chopper na sing masijinara kanda ekoi chopper sidi mamli banina masi kano tawraga khadang anthorko sina naba tawri haidana manam mafam adu sangbi ganu haidana live thagalaku matamda aihak na haijabani adubu सावना हेनबदगी अखोई नहरोन कयामना संगसिल हारगंद सीआरपीएफ की गाड़ी सिंग मई थादोकवा केम सिंग मई थादोकदगी सीआरपीएफ सु मखोई ngaktokpदगी ओरमबे याय सावनिंगबदगी सोरमबे याय मखोई सु मखोइना नोंगै कापथोरकपदगी लाइबक थीदना मी 13 अदुगा मी 5 मन बुलेट इंजुरीज अतैना मयामनु नेसिनबा खोनि थिनबदा खरा सोकपन खरा यावी अदुगा अनि मना लाइबक थीबदगी अखोइगी अनि मना अखोइ लैहिद्रे हारिबा लैहिदबानी दो खोजि ओखलखरे अदना हुजि अहांगना मयामदा प्रजा सिंदा कोई साउनरबा आई प्रजा सिंग पेनरबा प्रजा सिंदा तुगी थमोय खाथबियु कोई सरकार की साइट की सिक्योरिटी मेजर सिंग लौरे हरगा मसाई सिक्योरिटी मीटिंग दा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाइबिगिबा ngasi simak मखोई सी हिंगना नत्रगा सीना मखोई सी फंगना बहोना दबा यादे आदना हुजि हुजि कॉम्बिंग ऑपरेशन याम कन्ना चथरी अदना इना थ्रू मीडिया हाउसेस अइना अपील तौगनबदी अखोई हाइरिबा मियोइसिंग असि फाना नब होनबदा अखोई खरा वाखन तपथरे हाइरगा हाइबदी सिक्योरिटी फोर्सेस मयामा संक्शन गदबनिना मतम ममददी अखोई स्टेट की कमांडो सिंग की सिंग द संगबा यादबदो ngasi di अखोई नमदना सिंग द संगहनजबने अखोइना अदुबो ngasai CRPF की एमते अटैक तौरप सिदगी अमु कमांडो सिंग जम हाइदोरा कांदा मखोई असोक अपन सिंग सिदी कमांडो न बुलेट प्रूफ की व्हीकल सिंग लोइन पुन चक्रबनिना मखोई सिंग जम लखोन बे होना मतम द कोई कमांडो सिंग से अमु विड्रॉ तौबा अदुना विड्रॉ तौदरनबा अखोई शांति पुनिंग खचितंग फाथबि रहरगा शांति मेंटेन तौर रहरगा हाइरिबा अखोइना सिंगनरिबा गोथोल गुम्बा एरिया सिंग जोसि लोइन कोर्डोन तौर लैरे अदुना मसिदा हुजि हुजि सो हेलीकॉप्टर यावना ऑपरेशन चथरी मसिदा कोई पुन्ना सहयोग तौमिना रहरगा तमथीरबा अदुगुमलबा फत्रबा मियोइसिंग अदुबो हिंगनमसुम सीना फंगनबा होनबदा अखोइना सहयोग तौमिनसी हाइबा वाफम सिनिना मीडिया के थ्रू द थमजलि मसि मणिपुर की प्रजासिंग थैंक इकुई कुइदना आईडीपी अकाम पाता लेनबी कोई इशूगुम भाईजा बताए सही तरह तंगाइबी कोई ओइनाम सनुथोय मासी यामना मवोंग तादा मवोंगदा लैगिदबगी वारी कोई लोइना खंग मदो ममांगदसु आईडीपी ये सासिंग खरा एक्सीडेंट थोक्तना लैगिदबसु सरकारना सही इमुंगदुदा ngamjaba khara mateng pangambani adu handaksu samanaba matengdu magisu pangani ena ina media thamjari loinana aina once again ugi manipuri praja mayamda wakhan phadabiu sagi asawuna mamang chapadu sagi wakhan phadabiu lagiraba begin yamna nauribi ngang anidu makoi gisu sarkar gi bibang dopa एक्सप्रेसिया सोइदम पिजगनी प्रजा मैम खितंग वाखन फादबिरगा सरकारना कनोसिंगदो कल्प्रिसिंगदो फानब होनबदा कोई थवा यावना मतेंग पांगिबा टीवी वहाइना मीडिया की थोंदा अपील तौजरी सिक्योरिटी लैप्सेस ओइ द हाइबदे ngasai ऑनरेबल सीएम ना ताकपिग्रे मखोई कोइसी एनआईए द सिनर मतुंग अखोइना खंगमंगंगनी अदुगा एरिया डोमिनेट तौबदी अखोइगी लोकताक ब्रिगेड ना तौबने द लेरिसी सीआरपीएफ अखोइगी कंपनी अनि लई अखोइ अदु मखोइदा हेंग अखोइगी निथिजना केसी मतांग एनआईएन इन्वेस्टिगेट तौ मतमदा वेदर सिक्योरिटी लैप्सेस वाज देयर और नॉट अदु खंगमंगनी हुजिकसे अखोइ आसाम अमसुंग बेंगोल की इलेक्शन की अखोइदी सीपीएमएफ सी विथड्रॉ तौबा 20 कंपनी में विथड्रॉ तौखरे अनदर 30 मसु विथड्रॉ तौबा अदुना पुन्ना अखोइदगी 100 प्लस कंपनी से विथड्रॉ तौने हाइबदा सिमक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोइ लैदिबा सिचुएशन सिदा अखोइ सीपीएमएफ सिंग से विथड्रॉ तौबिरनु हाइदना हाइबिबा अदु अखोइ तांग ममांगी मार्च की तांग कुंदा हाइब्रिड सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग अमा यूनियन होम मिनिस्टर ना अखोइ तौबी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की हम्बीरगा ऑनरेबल गवर्नर गा अखोइ लोक भवन दा अदु यामना क्लियरली हाइबिग्रे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ना
चिंग ओइगेरा तम ओइगेरा खुलाई पाइना चटप याररोय नंबर 1 नंबर 2 दा सु ग्रुप ता लेतबा पुनम तंपाक ओइगेरा चिंग ओइगेरा मखोई मथक्ता अखोई ऑपरेशन चथगदमनी द मैक्सिमम खुलाई रिकवर तौना बहोनौ विदिन 2 मंथ्स दा मे फावगी मनुंगदा खुलाई पुनम रिकवर तौगदमनी मसिग मनुंगदा आइन न यादबा अदुगुमलब खुलाई पाइबा लेबसिंगसि मुथन होनौ होय अकनबा इंस्ट्रक्शन अमा ऑलरेडी पीबीखरे अदुना एजेंट होइन बेंगोल की इलेक्शन अदुगा असम की इलेक्शन लोय मतमदा अखोगी सिक्योरिटी फोर्सेस अखोइदि विड्रॉ तौरिबसिंगसि हलकु मतमदा अखोइना मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन तौरे हरगा मैक्सिमम खुलाई लखोननबा अखोइ हवट होनगनी मरमदी अखोगी इलेक्शन अमा मांग ताना लेबनिना यारे मखोइ वायलेंस सिंगसि थोक्तना स्मूथली इलेक्शन तौबा ngamnaba aduga manipur gi shanti raksha manipur da ing tappa progressive oiba manipur ama oinanaba akoi sarkarna madu assurance akoi gi praja sing akoi pijari thank you